Abusa, ekame say yada na nsuye nan egu abonten Ghana ha. Ye koso wo memu ha no. Abusa, enche na Kevin Taylor edi betu dwa se police van bi edi ni akire airport a enyoma wo mu a gold. Gold na empanifo edi police van no edi afa omode ko Dubai. Omode ko fa Emirates airline na omode ko Dubai akokoton. Ni ebisa se ya to abawie why na tima load gold e dey go police van mu e dey kwa brochira koton so sika no beba Ghana ho ana se sika no eye ankrankran bidia Kevin Taylor betu dwa se gold no eye omampani na do anko akufa do dia oni na busiafo e na oma load gold no lo and behold ankrofo ekọ airport ho ekọ sechi car no or the car number nyina etudwa any flight no ho arrangement nyina or the tudwa say kawe na omode gold agumu a omopese omode ko Dubai na omokokoton no abusia na mpanufo koduru hokọ hwe bus police van mu no lo and behold gold enko na omuyi free police van ni mu edi APA ne chesa sema Echo Smith anase Echo Taylor edi tudwa no nokre ni nyina ne say police van no gold na okwabrane atamdia shep car nimu na order ko just ya to abawie enti oko export no discount go no bottom ye bisa se onya gold no wo hen so Kevin Taylor say gold no ye Nana Akufo-Addo dia na order ko Dubai akokoton omko hwe no ampa gold no egu car nimu odika kan ansa na omko okoye ampa na gold no so egu car nimu politicians ekumoman politicians omo na ebe oman yi form politicians omo na ese oman yi gold no enkrata da so gold no eba aban ho gold no oman no benya so mfaso ana se gold no ekọ ankrankran bi ho oman no Ghana fo nyina dia resources na wom no Ghana fo nyina dia is supposed to be shared by Ghanaians, and as a national cake, should be shared equally. Gold, AsanteHene, police van, and now they smuggle gold. Ako airport, Kotoka, ako fa Emirates airline, Eddie ako Dubai, ako town this cano, a go bottom. Che, and no because of Ghana ha, say United, sorry, Gina, near cassetia. It been say, Yatu a berry, na a buying. To salary mu ya to abawie na aban to salary mu otu mu ya to abawie wo hu se walusu na wo otu mu se ehwe saa de no saa akatua antumu no ebia saa institution na saa group no kan se aban yesikesa tuman aban yesikesa tuman okanya wantum ya to aban na walusu no wunim se ye abro the next government na oba no na wo boka ato no ho na waba betua saa de no ese ehwe so yi ese ye man ya adwene koso na ehu kwan de be fa so ye to aba wie na ulusu a na oto pay mu no ese ehwe ho yi ehwe ho asem kan yi ayesa ade you bebre o man ye to so mienu ya to aba wie na ulusu na will give out contract say our constitution ni mo kra we should sit down analyze it na ye hu ekwan be fa so ebesi ayesa ye ma politicians no more authority a ombebo man if say ya to abawie walusu obetimi award contract bi ama obi contractor onye ho budget ana say onye ho budget kra no obetimi akotena se na low and behold why dey wa ma ho contract ama nipa say omonye dey omonye adwuma wa bra onum se ofree aban mu nti say man ya adwen koso na saa de no ye hu kwan ya be fa so e de be dey ye de be fa so good say galamsey semu na ekosu bebre a ye ka ho asema ka politicians no yetu ase no mko meeting wa ha yetu ase no mko meeting wa ha yetu ase no mko meeting wa ha sa meeting crocodile john meeting ni nyina no me dey na me candidate say politicians no they are the ones a omoye omo no mo sa bi ni mu omoye dey omoye galamsey no fi say wutumi opposition bia na obetima galamsey sa ban na oteso no empene a ubeda ye
Hi. As if ya two about we galamsey no who good no man nane de gu car mu a de call Dubai no ma ko ton na Ghana 40 ha na e ho kire Ghana 40 ha na hospital aye basa Ghana 40 ha na ne o man ko yie eya o eya ofabona eya o eya ya to about we o smuggle gold ya to about we o ma contract saa de ni nyina no say yitimeti na say as a reasonable people na ye twene ho yi fi say emo o man no hwe gold o hwe police car and omo de smuggle ade no e de akọ police car o. This is the country we live in obi say o man na nyeye odwere ho say ti say owu ni say politicians na be dwane ato omo de nneoma yiye nneoma ato akoma na say be dwane ato omo de nhihye pa ma man no agira ne naso no. They are the one milking the state. They are the one milking the state. They are the one milking omo num ye omo man no. Very sad. Very sad. Kevin Taylor wabajuma na the person sa eni edin a wode yi adwuma ewo ebra na MPP wa bam wode sa ne edin na yi adwuma ewo bra omampani ya to abama ni John Dramani Mahama wode sa ne edin no ebeboa ama nneoma so akoso ama omanfo eho ato no abusu am da wase dan de na hwe obi Ansah media na makraw me da wase pa se dan da support me na hwe video osaka video ya na wa share na onua so anya bi ahwe ha Bobie Ansah media yankopon enka ho makraw bye bye.